te pitam. Mi smo juče branili nasip Savski na prostoru Brčko-Distričja, pogotovo Vučilovac, i to smo uspjeli obraniti, Nazovrav smo obranili. Međutim, kopanice su pukle. To ti nisi vidio, to je poslije. Ja, to si vidio, ti si malo prije proletio, vidio sam ja tebe kad si proletio. Dražene, Mirove. Slušaj, da li postoji mogućnost opet nadmetanja helikoptera da vidimo tu branu koja je pukla? Ne znamo razmjere koliko je pukla. I sad razmišljam da li postoji mogućnost da djelujemo, da probamo zatvoriti tu branu. Inače, sva Sava ode ovamo, evo je, puni se Vučilovac, puni se Krečić. Imaćemo problem. Ja ne znam sad da li je to sve moguće. Prva stvar koju bi trebala da li je moguće da nadleti ponovno helikopter da vidi stanje brane i da možemo napraviti procjenu. Razmišljam da uzmemo one velike armirano-betonske grede što se prave hale, da probamo spustiti dolje, da napadnemo mi odavdje, išli bi u pomoć Orašju. Da napademo mi odavdje, a da Orašćani s one strane napadaju i da zatvaramo tu branu. Hoćemo na naslop ili? Ajmo na naslop. Ne znam ja. Nisu. Ima, dolaze još dva ovi momci, Slavnić onaj. Čuješ? Idu ovamo. U stvari, ja sam im rekao da ostanu na Bogićević, da idu ovamo direktno. Idemo mi za ovo. Jeste jedini ovdje? Jedini vi idete, da mi možemo se izvući? Jedini mi, ja. Dobro. Tako je bio dogovor sa Mirsom, da vidite gore. Tako je. Nemamo hrane, ništa. Gdje hrane dovoljno? Ako ima ljudi gore. Da ponesemo ljudima hrane, ima gore ljudi. Gdje nam je hrana? Pa ovo ću ubaciti. Ovo su gdje si? Dođe ti možda. Evo, nalazimo se na Savskom nasipu od Vučilovca prema Kopanicama gdje je voda probila nasip na 30 metara i voda sada ide velikom brzinom, nivo vode raste na području sela Vučilovac. Kao što vidite, sa moje lijeve strane je rijeka Sava i ovdje je nivo u odnosu na sinoć opao za nekih 2 metra, dok je sa druge strane područje koje je sinoć bilo suvo, već je sada potpuno poplavljeno. Ovako je, ja imam novi podatak. Ko je tražio ljudi? To je 50 metara. Nije dobro. Kogo se sad ubaci, to će odnijeti. Ovo nije dobro. Znaš šta bi mogli? Ovo je velike 30 strane. Ona je tu potkopala.
nešto da. Evo, poštovani gledalci, nalazimo se u Kopanicama. Ovdje je, kao što smo malo prije najavili, pukao savski nasip u dužini od 30 metara i sva voda iz Save sada ide u Posavinu, u Bosansku Posavinu, dakle u rejon sela Vučilovac, Krepšić i ko zna dokle će sve stići. Da kuzne rezerve ključe. Čekaj, Odmah po informacijama koje sam dobio da je na prostoru općine Orašje rijeka Sava razvalila glavni obrambeni nasip i da je došlo do plavljenja prostora. Stigao sam ovdje na lice mjesta da vidim koliko je ozbiljna situacija. Situacija je krajnje ozbiljna. Ukoliko nešto ne poduzmemo promptno, rijeka Sava će učiniti ogromnu štetu. Po mom osobnom mišljenju tu se još uvijek da nešto uraditi, te sukladno tomu sam izdao naredbu da se grade veliki fortifikacijski objekti, čelični, kojima ćemo probati ih zabiti u ovaj dio porušene brane i onda drugim materijalima zaustaviti Savu da se izlijeva na ovom prostoru. Kontaktirao sam Ministarstvo obrane, u ovom trenutku nemam još povratne informacije što oni mogu sa te strane učiniti, ali neovisno od toga, ako i ne dobijemo s njihove strane potporu, mi ćemo sa našim gospodarskim kapacitetima na prostoru Brčkog distrikta učiniti maksimum da se začepi ova rupa. Tvrtke koje su na prostoru Brčkog distrikta su dale zeleno svjetlo i stavile se na raspolaganje da će učiniti sve što je u njihovoj moći, ali da treba tu akciju sinkronizirati. Naložio sam inženjerima građevinske struke, hidroinženjerima da dođu na lice mjesta, da napravimo plan djelovanja i da do kraja dana po ovom pitanju nešto počnemo poduzimati, jer u protivnom ugroženo je i samo Brčko. Koje će posljedice ovoga biti, ja ne smijem ni zamisliti, te sukladno tomu i poduzimam sve ove mjere kako bismo mogli na adekvatan način u prvom redu zaštititi ljude, a onda i njihova materijalna dobra. I u svakom slučaju, iako sada zaustavimo isticanje rijeke Save, materijalna šteta nemjerljiva. Ja sam već naložio da se radi riježe 6 metara profil, one šine radi se u Dubravama. Ne znam za koliko će moći vratiti, ne znam ima još kakva ta metalna firma da radimo brže i više.
Ne vidi, imaju tamo toga i da probamo odozgo bacati unutra, to je 40 metara dužine, da to probamo raditi, to moramo zaustaviti. Da možemo izvršiti udar. Ajde, molim te, javljaj na teleka. Bez centi ovdje ne raste zadnji pola sata. Svaki zna, znači ovo... Moram bolje da uvod održi. Dobar. Ako